bastı. Yanık zaman ey, canım baba salkılan. En başkası ağzına deliler. Bir saklara del kavuşuldu bakımdan küründü. Kadın tuyu bakmadan ey. Paris Köprü Albasak'taki baskende Jolaman menen merim bizdin ünümüzdü oldu. Kırgız hiç kaçan da жеңилген эмес. Алга Кыргызстан. Ура! Балдарым менен кошо келгенбиз. Формалар менен булар дагы ошол Акжол акасындай, Жоламан акасындай чемпион болушун каалайбыз. Как кытышты? Негизи ошол жакта болуп абдан булардын түйшүгүн абдан жоон теризинен сезгендей эле болду.